سلاف رئیس تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ده دست پیکی تا گرینگتینی سرنوچه. جاندک جه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و انجمن اجتماعی کرد سوریه بشداری د بیرانینا یکم یا کوچا تاوی کرنا سکرتر پارتیا دموکراتا کردستان علی عبدالله کرن. 6 سال سررفاندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسون اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه درباز دبه و تانها چارنویساوی ندیاره. داخویانی که ده سندیکای روشنامه‌وانان کردستان سوریه گرتنا روشنامه‌وان و پیامنیر دستگاه آرکه احمد صوفی جالی چکدارن پیده و شرمزار کرد و داخواز سربازبردان وی کرد. دو سروک هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه سردان عفین روجافای کردستان کرد و لگل سروکن انجمن خوجهی جبیا. بریار ایرودی مستورا سردان شامه بکه و لگل برپرسن رژیم اسد بجبه. دوباره سلاف شاندکه جه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بشداری د بیرانینا یکم یا کوچا داویا جگر سکرتر پارتیا دموکراتا کردستان علی عبدالله کرن. شاندا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جه هر یک جه دکتر عبدالحکیم بشار اندام مکتب سیاسی یا پارتی و سعید عمر برپرس اوفیسان اجتماعی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پیک دهات. علی عبدالله یک جه دامزرینرین پارتیا دموکراتا کردستان عراقی بو و خباتکاره که جمال بادکه شورشگر بو که جیانا خواه همو ده خزمت پارتی و ریبازا برزانی ده درباز کرو بو. ده همان مراسمان ده شاندک جه انجمن اجتماعی کرد لسوریه بشداری ده مراسم بیرانینا خباتکار یه پارتیا دموکراتا عراقی کرن. شاندا انکسی جه بریز کمیران حاجو وکه سروک اوفیسا پیوندین درفه یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و اندام نونراتیا انکسی لحریم کردستان پیک دهات. وکه ایرو 6 سال سر رواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسون اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه درباز دبن و تانها چارنویساوی ندیاره. روژا 24 ماه دهان سال 2012 جبریا 6 سالان دمجمیر هفت ایواره دماکو سرکرده کرد بهزاد دورسون حسام اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لگل جوان کرد نیدال سلیم حوران به اتومبیل که جوره تویتا بنیاز بون بری خوبدن حریم کردستان او جی به ارمانجا بریوبرنا کار پارتی لسر خالکا دناوبرا گند شکر خاچه و مل مرز جالی چکدارن پیده و هاتن رواندن و تانها تو آگاهی و زانیارین لسروان توننه. سرکرده کرد بهزاد دورسون سال 1908 تفلی رفن پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بویه هر وها برپرس انجمن خوجهی یا انجمن اجتماعی یا کرد لدیری که بو. بله تماشاوان هجا مجوار فیچرک لسر خبات و جیانا خباتکار بهزاد دورسون آماده کریه دداویا بولتن ده ام مجوارا پیشکش بکن. رخصنا دنک گرتیان رژیم سوری و میلیسین و به چافکرنا بهزاد دورسون اندام مکتب سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه تومتبار کرد. رخصنا دنگ گرتیان ده داخویانی که در راگهاند کوتوی داخوازن وان یم بردوام لتانها چارنویسا بهزاد دورسون نهاتیه دیار کرن. رخصنا نوبری ده بیرانینا ششان یا بنچافکرنا دورسون رژیم سوریه و چکدارن پیده وکو برپرس دبر چارنویسا دورسون بناف کرن. چکدارن پیده لباجاروک گرکه لکه یه بسر دیری که و دان پیدان بگرتنا راگهاندکار و نوشگاهان دزگاه آرکه احمد صوفی کرد
لگور جدرین آرکه که 2 روژا سیشم پیده بانگ لمالباتا احمد صوفی کریه و دما که مالباتا وی سردان آسایشا گرکه لکه کرنه بر برسکی دناوند آسایش ده جوان را گوتیه که احمد صوفی جبر کار وی روزنامه‌وانی و راگهاندن هاتیه گرتن. جدر هروا دازانین که نوچه سربسبردان وی دور جراستیه و برپرسن پیده جمالباتا وی را تکس کرنه که اگر تومت لسر صوفی وره تکس کرن اوی وره سزادان و دادگه کرن. لی اگر تومت لسر وی نین چسباندن اوی سربست وره بردان. هفدمه کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک و چکدارن به سر و درافاندنا خباتکار و میدیاکارن کرد بردوامن پیده زیدتر جسد تروریستین داعش جزیندان خواه سربز بردان. هفدمی کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک و چکدارن به سر و درافاندنا خباتکار و میدیاکارن کرد بردوامن پیده زیدتر جسد تروریستین داعش جزیندان خواه سربز بردان. لگوری راگاندنا پیده وقت دست پیشخریه که جعالی کمیته پیوندین گشتی یا هزین سوریای دموکراتیک یا سرب پیده و دو پیده 102 تروریستین داعش جتومت بارن اندامتی و آلیکارن رخصنا تروریست جزندان خواه سربس بردان. لگوری جیدرنا سرب پیده و پروسیا سربس بردان وان تروریستان لهولا رشو یا آهنگان لباجار حسکی لکردستان سوریه هات انجامدان. اوه نجارای گمینه که هزین سوریای دموکراتیک و پیده گرتین داعش جزندان خواه سربس برددن. دست بیکا وی مهیدجی پیده 23 چکدارن داعش سربس بردان. داکو هجمارا گرتین داعش ینکو هاتن سربس بردان بگهجا 125 گرتیه داعش. هر لگوری را گاندنا پیده ده هر 2 سالین بوری ده پیده زیدتر جه 800 تروریستین داعش دبن گلک سرناوان ده وکلی بورینا ججنان، نیاز پاکی، براتیا گلان، لرقا، طبقا، عین عیسا من بجو دیرازوری سربس بردانه. پروسین سربس بردانا داعشیان تنه بنابینکاریه که جروسپین هوزندوره و به تو دادگاه کرن تینه سربس بردان. توی توانین وان و بشداریا وان ده کشتنا بدهان جه سویلو لشکران ده. سربس بردانا گرتین داعشی لدمکی دتی که ترمی بدهان جه شهیدین جوانین کردان ین لسر دستی رخصنا داعشا تروریست لشرین نوارا قصد و داعشی ده لگوندوار دیرازوری تنکرن دگهجن کردستانا سوریه. پارتیا یکیتیا دموکراتیک و چکدارن بسر و جدست بیکا ورگرتنا دستهلاتداریه و تانها روژاوای کردستان بوکالت جی رژیمه به هزاران چالکوان، خباتکار، سیاستمدار و مدیاکارن کرد رفاندنه هنجوان ترور کرن هن سربس هاتن بردان و بشکیدن جوان خباتکار و مدیاکارن کرد هنجید زندانین ویده بنچاف کرینه وک خباتکار بهزاد دورسن، عبدالرحمن آپو، فؤاد ابراهیم، ادریس علو، احمد محمد سیدو، حمید بافزال، عبدالمجید، شورش، جبلیوان بدهانج کادر و آلیگرین انکسی و پدکسی هریداوی مدیاکار کرد احمد صوفی لدرگی رواند. روشنبیر نویسکار خیرخوازن کرد پرور هر دم ده تورن جواکی ده و نویسین خوده داخواز و بانگا یک ریزیام تفگرا کردی دکن. لی وکو شروفکار و چافدیرن سیاسی لروجاوای کردستان دبیشن وکو کریانن برچاف هر دم پیده حولن یک ریزیا مالا کردی بن پیدکه. د داخوانی که ده سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه گرتنا روزنامه‌وان و پیامنیر دزگاه آرکی جالی چکدارن پیده و دما کوش گنده بانا قصری لگل دو براین خواه و دگریان دیرک شرمزار کر. هر وها داخوازا سربس بردانا نوچگهان آرکی احمد صوفی کر. جدما کو پیده دسالتداریا روژاوای کردستان جی رژیم اسد ورگرتیه بدهان بن پیکرن لدیجی راگهاندکار و میدیاکارن کرد انجام دانه. او جی دما کو بدهان میدیاکارن رژیم اسد لنافچاین روژاوای کردستان به سربستی کار راگهاندنه دکن. جه دسپیکا کو رژیم اسد دستهلاتداریا روژاوای کردستان را دستی پیده کریه و پیده دست به انجام دانا بن پیکرنان لدیجی تواهیا چین و تویجن روژاوای کردستان این کرد کر دسری دست به بن پیکرنان لدیجی راگهانکار و مدیاکارن کرد کر او جی دمه کو بدهان مدیاکارن رژیم اسد لنافچین روژاوای کردستان بسربستی کار راگهاندنه دکن. آرکی و سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه و یکیتیا روزنامه‌وان کردستان سوریه بن پیکرنن پیده لدیجی مدیاکارن کرد بلگه کرنه اولگوری بلگه کرنه هجمارا بن پیکرنان گهشتیا 23 بن پیکرنان. روژا 19 هیوا 11 2012 چکدارن پیده راگهانکار حوزان عبدالحلیم ابوزید لسر کانیه ترور کرد.
روژا 18 هیوا چاران 2014 چکدارن پیده پیشوا بهلوی پیامنیر کانالا روداو و رود ابراهیم پیامنیر کانالا اورینت دست سر کرن و اوج روجاوای کردستانی درخستن آنگونه فکرن. روژا 26 هیوا 2015 چکدارن پیده فریدون قچو پیامنیر یکیتی میدیا لعموده بن چاف کرن. روژا 22 هیوا 2015 چکدارن پیده عامر مراد ریوبر بش نویسین آنگو تحریر ایزگاه هیوی اف ام لقامشلو بن چاف کرن. روژا 4 هیوا یکی 2016 لباجار دربسیه جنگین علیکو پیامنیر یکیتی میدیا راستی لیدان و اشکنجه جالی چکدارن پیده وهات. روژا 16 هیوا سیان 2016 اسایشا پیده مسعود عیسی حمدی پیامنیر مالپرا یکیتی میدیا جمالا ویلگوند خزنام زن یا بسر تربسیپیه و گرتن. روژا 11 هیوا چاران 2016 لباجار دیرکی رونی محمد بکچی پیامنیر مالپرا یکیتی میدیا جالی چکدارن پیده وهات بن چاف کرن و راستی اشکنجه هات. روژا 27 هیوا چاران 2016 چکدارن رون خماندیم بسر پیده و ریوبر کارگری یه رادیویا آرتا اف ام محمد صفقان بودما 1 ساعتی رواندن و گفا کشت و شوتاندنا آواهی رادیو آرتا لی خوارن. روژا 21 هیوا 5 2016 چکدارن رون خماندیم بسر پیده و پیامنیر رادیو ولات اف ام و حسین محمود السینو برپرسیار کووارا ولات لباجار دربسیه بن چاف کرن. جه روژا 11 حتی 15 هیوا 8 2018 اسایشا پیده هر یک جه قادر عگید سرنویسر روزنامه بویر دلوان چتو پیامنیر کانال کردستان 24 هوزان خوشو ونگری کانال اسمانیا کردستان 24 روان عگید ونگری مالپرا آدار پریس و رادیویا 1 اف ام وجودی چیا ونگری رادیویا ولات اف ام دمکورو مالا مراسم بخاک سپارتنا شهید کی لشکر روج لباجار قامشلو رومال دکرن گرتن. روژا 15 هیوا 8 2016 اسایشا پیده پیروز بریک سرنویسر کووارا شار خست نه زندانه تکانه ده و علاوین کوواری دست سر کرن او جیدما کلباجار دیرک رومالا خونی شاندانه که لدجی پیدید کر. روژا 15 هیوا 8 2016 اسایشا پیده پیامنیر یکیتی میدیا آلان سلیم احمد لباجار قامشلو بن چاف کرن. روژا 16 هیوا 8 2016 اسایشا پیده برزان شیخ موس روزنامه‌وان دمال پرا یکیتی میدیا گرتن. روژا 18 هیوا نهان 2016 چکدارن پیده پیامنیر کانالا آرک اسماعیل علی لباجار دیرکه گرتن و آمیرین تایبت بکار پیامنیری دست سر کرن. روژا 22 هیوانهان 2016 چکدارن پیده ریگری لرنگین شرو پیامنیر روداو کرن و نهشتن او درباسی روشاوای کردستانی ببه. روژا 22 هیوا 11 2016 پیامنیر رادیویا ولات اف ام سردارداری راستی اشکنجه لسر دست چکدارن رونخوما دیم سر پیده و هات و روژا پاشتر لنزیک گنده الخمائل کو 20 کیلومتریان جباجاری حسه که دوره هات دیتن. روژا 13 هیوا 5 2017 چکدارن پیده برزان حسین پیامنیر آرکه لباجار گرکه لگه بن چاف کرن. روژا 22 هیوا 2018 چکدارن پیده احمد صوفی پیامنیر آرک تیوی لدرکه گرتن. شاندکه تفگرا نوبونا نشتیمانی به سروکاتیا عبید نحاس و اندامتیا محمد سرمینی و عمر جندلی و آلان محمد سردان نفیسگاه نونرتیا انجمن نشتیمانی کرد لسوریه لستانبول کرن و چندین مجارن دما نها و پیشا روژه ین گریدای برافشا سوریه و گوتو بیش کرن. لنویزگاه نونراتیا انجمن نشتیمانی کرد لاسطنبول شاندکه تفگرا نوبونا نشتیمانی و نونرین انجمن نشتیمانی کرد لسوریه لناو هفپیمانی نشتیمانی اپوزیون سوریه چندین مجارن هنوکیین گریدای بروشا سوریه و گوتوبش کرن. شاندا تفگرا نوبونا نشتیمانی به سروکاتیا عبید نحاس و اندامتیا محمد سرمینی و عمر جندلی و آلان محمد سردان نویزگاه نونراتیا انجمن نشتیمانی کرد لسوریه لاسطنبول کر. د جوین دا پروسه چارەسەر کرنا کریزا سوریه به چارەسەری سیاسی و پێشەڕۆژە سوریه و پروسه سیاسی و دانوستاندنن کوونهاتێنە ئەنجامدان و ئارمانجان شۆڕەشە سوریه لگۆری بریارە ئەنجومەنە ئەولەهیە ناودەوڵەتی 2254 و گەرینگیە یەکبوونە هەڵوێستێن ئۆپۆزیسیۆنە سوریه هاتنە گوتوبێشکردن. هەروەها هەردوو ئالیان ڕەنگێ دەوڵەتە سووریا و گەرانتیە ناودەوڵەتی و پێویستە دە چارچۆڤەیە سیستەمێکی سیاسی دەوەرنە بەجێکردن هاتنە گوتوبێشکردن. هەروەها هەردوو ئالیان ڕۆناهی خستنە سەر بن پێکردنێن و دەدەر حەقێ تەڤایە پێکاتەیەن گەلێ سووریە داهاتنە ئەنجامدان و تەکەزکردن و چارەسەریە سیاسی ji بۆی کریزا سووریە پێویستە ڕێگریە لە ستەمکاریە بکۆم و تاک و لێ گەلێ سووریە هاتیە کردن بکێ.
د بردامیه جوین دشند تفگر نوبون انشتیمانی و نونرین انجمن انشتیمانی کرد لسوریه آمده یخوش بوی پیشکتنا کمیته دستوری و گرنگی اوکرنا کمیته لگوری دانستاندن جنیف و آسیتانه نشاندن تکازی لسر بردامیه گوتو بیجی نبراته و آلین سوریه ده جبوی دوسین دموکراسی و لا مرکزی و فدرالی و دولت مدنی ویانجی علمانی کرن د داوی د هر دو آلیان تکازیر سر پابندبونا تبع آلیان سوریه به هفبشی و هفسنگیه د سوریه نوده کرن. چکدارن جبل شمیه لنافچه ماباتا یا عفرین روجاوای کردستان لاندامه کی پولیسا سیویلان دان و د انجام دا لنگی وی هاتش کاندن. چالاکوان مصطفی شیخ و ایروج آرکر راگهاند که چکدارن جبل شمیه لسر ریبنده که خواه لنافچه ماباتا لاندامه پولیسا سیویل منان حکمت حقی دان و د انجام دا لنگی ویش کاندن. شیخ و هروها دازانین که صدام لیدان چکدارن الشمیه جمنان حقی را او بو کوجه خواستن ناسنامه خواه دیار بکه بتن حقی گوتو بو دو ناسنامه لجموی هنه مبستوی ناسنامه سیویل و یا لشکریه و او یک بو جه نرحاتیا چکدارن الشمیه لوما لنافبوری دان منان حکمت حقی کرده و خلق گند علی جارو یه نافچه ماباتا یا عفرینه. لطاقه محمودیه یا عفرینه گروپک چکدار جنراتورک آفدان دزین لگور دیدوانه که جبویر را جارکر اشکره کرد که گروپک نناز ده دانسبه جنراتور ولاطیه که کرد دزین بیکو توره گری جوان را وره درست کرن. وی دیدوانی هروا دازانین که کار دزیه لطاقه محمودیه پیش چافن خلقه هاته کرن بیکو تو آلیم برپرس دست وردانه تیده بکن. شاندکا ائتلاف اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه به ارمانجا لدرخستان هنجوینان لگل سروکن انجمن خوجهی و گروپین چکداریین لعفرین دمینن سردان عفرینه کرد. عبدالرحمن مصطفی سروک ائتلاف اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه دلیدوانا که ده جبو مالپارا ائتلاف را داخویا کرن کوشاند به سرکوتیا وی سردان عفرینه کرد و به هر هفت سروکن انجمن خوجهی را جویا. مصطفی سربار کرد که وان دوان جوینان ده لسر وان کارن که دما بوری ده هاتنه کرن و چالاکی و پیشفچونن هاتنه انجام دان و پیلانن وان ده قناغن بیده روستیان. سروک ائتلاف اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه تکس کرد که آرمانجا وان او کورولا ریوبرین سیویل به همی شیوه و آلافان بهستر ببه و چالاک کرنا کارن حکومت سوریه دمکی و کارن انجمن خوجهی لدوره. د داخویانی که ده جمال پارا پده کسیره اندام کمیتا نواندی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه محمد سعید وادی گوت که روسیه هول ده هن ولاتن ده هف پیمانی نافدولتی مینا فرانسا و آلمانیا بسر خوفه بکشینه دا کو چارەسەریya پرسکرێکن سوریه لگور برجواندین خوا و رژیما سوریه چارەسەر بکه. وادی سربار کرد که روسیه دخوازه که آلیکاریا رژیمه بکه جبر که ترور برف داویه هاتیه. و روسیه هول ده هزن بیانی یه نافدولتی جی سوریه درخینه و یک ریزیا خاکا سوریه بپاریزه و تنه دسالتداریا رژیمه بمینه دا که جنافبرنا تروره و مانا رژیمه ببه سرکفتنک جی رژیمه را و همو ترور و کریارن رژیمه در حق ملت سوریه پاشگوه بخه. نافبوری درباره لوتکای چارآلی که وی روژا 27 و مهیل ترکیه ورل دارخستان گوت که او باور ناکه که او لوتکا تو دست کفتنین راستاقین و برچاف لسر زمین به دست بینن جبر کو بریار داوی به دست امریکایه. هزار نویرد بردفکا وزارت درفای امریکا راگهاند که وزیر درفای امریکا به شانده نافدولتی جبو سوریه جویا بو و هر دو آلیان بحث آواکرنا کمیتا دستورا سوریه پیشاروژه و پیشکتنین که دمستورا درباره پرسا کمیتا دستوری در بدست خواه آنیه گنگشه کرنه. وزیر درفای امریکای مایک بومبیو
Bêşanderê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura re rewşa derbarî avakirina Komîteya Destûra Sûriyê ya pêşerojê ji bo nivîsandina Destûra Sûriyê yan û gengeşe kirin. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîka Hears Nauert jê rojnamavanan re ragihand ku Wezîrê Derve yê Amerîka bêşanderê navdewletî ji bo Sûriyê civînek pêk anî û tê de behsa avakirina Komîteya Destûra Sûriyê ya pêşerojê û pêşketinên ku de Mistura derbarî pirsa Komîteya Destûrî de bi destxwe anî gengeşe kirin. Ji alî xwe ve jî grûpa biçûk ya derbarî Sûriyê ku ji her yek ji welatê Amerîka û Brîtanya û Almanya û Fransa û Urdun û Misir û Erebistana Siûdiyê pêk tê. Di dawiya tebaxa borî de rêşidbûna xwe li ser destpêkirina bilez ji bo avakirina Komîteya Destûra Sûriyê ya nû li Cinêfê ji alîşanderê navdewletî ji bo Sûriyê ragihand bû. Herwiha heman grûpa biçûk derbarê Sûriyê daxwaz jê dê Mistura re kiribû ku di dawiya cotmehê behsa pêşketin û dawî zanyariyên ku bi destxwe anîne di vê derbarê de. Her li ser vê daxwazê welatê Rûsya rexnên tund lê grûpa biçûk kir û got ku ev daxwaz dibe fişarek li ser dê Mistura û amaje kir ku destnîşankirina demê di vê warê de şaşîtiyeka mezin e. Biryara şandayê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê weke şandayê navdewletî wê ji bo cara dawiyê seredana Şama paytexta Sûriyê bike. Di Kongereka Rojnamavanî de Ferhan Heq Alîkarê berdevkê netewên yekgirtî ragihand ku Stîvan de Mistura şandayê navdewletî ji bo Sûriyê wê seredana Şama paytexta Sûriyê bike. Wê piştniyarên xwe ji bo avakirina Komîta Destûrî ji bo rejima Esed pêşkêş bike. Herwiha Heq got ku ev seredan wê dawîn seredan be ji bo de Mistura wek şandayê navdewletî ji bo Sûriyê. Rusya ragihand ku devera kampa Errekban dikeve dibin kontrola hêzên Emerîkî lewma ew berpirse diber têkçûna rewşa ewlehî li wê kampê û ew berpirse diber jiyana bêtir ji 45,000 sivîlî li wê kampê. Berpirsekî Rûsî ragihand got Amerîka berpirse diber têkçûna rewşa mirovî li kampa Errekban li başûrê Rojhilatê Sûriyê. Golgorî raportê netewên yekgirtî jiyana bi hezaran sivîl li wê kampê di metirsiyê de ye. Serokê navenda niştimanî ji bo rêvebirina belavaniyê li Rûsya Mîxaîl Mîzîntîsîv di civînek kanûnerên navendên taybet li Sûriyê balkişan ser wêyekê got Amerîka berpirse diber rewşa kampa Errekban û ne rejîma Sûriyê û Rûsya û Urdunê li gorî got Amerîka radigihîne. Mîzîntîsîv di berdewamiya axaftina xwe de eşkere kir got Amerîka devereke ewlehî li wê deverê ava kiriye. Got kampa Errekban jî li xwe digire. Lewma bi gotina wî aliyê Emerîkî berpirse di berdeverên dibin kontrola xwe de. Ev yek tê hevdemî got hevrêzkarê karûbarên netewên yekgirtî li Sûriyê Elî Ze'terî tekez kir got amadekarî hazirin ji bo karwaneke alîkariyê ya hevbeş di navbera netewên yekgirtî û heyva sor ya Sûrî ji bo gihandina alîkariyê ji bo bihterî 5,000 kesî li kampa Errekban. Ev yek tê piştî erêkirina rejîma Sûriyê li ser derbasbûna alîkariyan bi taybet piştî mirina 14 sivîlî ku di nav wan de zarok jî hebûn li kampa Errekban ji ber nebûna pîdawîstiyên tenduristî. Beryana hajî netewên yekgirtî bang li hemû aliyan kiribû ji bo alîkariyê bikin di gihandina alîkariyan ji bo nava kampê bi taybet zarokan. Golgorî netewên yekgirtî jiyana 5,000 sivîlî di kampê de dibin metirsiyê de ye. Kampa Errekbanê di rewşeke gelek xerab de derbas dibe bi taybet ji ber nebûna rêyeke taybet got bigihê kampê. Her wiha ne derbasbûna tu alîkariyên pîwîst ji bo xelkên got di kampê de dijîn bi taybet piştî got çekdarên rejîma Sûriye rêya tekane got digiha kampê girtin. Xulûsî Akar Wezîrê Berevaniya Tirkiye destpêkirina danûstandinan derbarê Idlibê di navbera Tirkiye û Rûsyê de ragihand. Derbarê min bêjî Akar got ku wî ew ê di zûtirîn dem de dewreyên hevbeşên Tirkiye û Amerîka li min bicê dest pê bikin. Wezîrê Berevaniya Tirkiye dibêje wê di rojên bê de danûstandin di navbera Tirkiye û Moskowê de derbarê rêkeftina Idlibê dest pê bike û amaje bê destpêkirina dewreyên hevbeş di navbera Tirkiye û Amerîkayê li min bicê kir. Xulosî Akar Wezîrê Berevaniya Tirkiye ragihand got hejmarek mezin ji çekdarên tundiraw li gel çekên xwe giran ji devera bêçek li Idlibê vekişiyan û amaje kir ku bi rêjeya nod ji sedî bin pêkirinên rawestandina şer li wê deverê kêm bûye.
اره دوی درباره ده اکار وزیر برهوانیا ترکیه اشکره کر که درباره ریکفتنا ادلبه و هن پرسندی و ترکیه لگل وزیر برهوانیا روسیه سرگشوی گو دانوساندنان بکن. و تکزی لسر بردوانبونا کاری هفش نابرا هر دو آلیان ده درباری سوریه اجبوب دستخستنا سرکفتنین مستر کر. اره درباری من بجه وزیر برهوانیا ترکیه گوت که الغازی عینتاب دنه به مهده راهینان کرنا هفش نابرا ارتشا ترکو امریکای دست پیکرنا و تانها جی بردوامه. لپشتی بداوی بونا راهینانه و دورین هفش لمن بجه دست پی بکن. اکار هروها گوت جی که ترکیه بروبرا 2000 کیلومترین چارگوشه افدور پاقشکریه هروها 3000 چکدارن داعشه ده پروسه مرتالا فراته ده درکرنه. بریا چند روژانجی اجانس آنادولیا ترکیه لسرزاره جدرن دیپلماسی را گهاند بو که رجب طیب اردوغان سروک ترکیه و دونالد ترامپ سروک امریکا بریا پیوندیه که تلیفونی ده درباری روشا سوریه و بتایبتی باجار ادلب و منبج تکزی لسر گرنگیا رکفتنا ادلب و گرنگیا جیب جی کرنا نخشاره درباری منبجه دزوترین دم دکرن. ایرو 6 سال سر رواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسون اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جالیه چکدارن پیده و درباز دبن و تانها چارا نویساوی ندیاره وک مسوس دایه و فیچرک مجوار آمده کریه امی به هفره تماشا بکن. مروفین پاک خباتکار خزمتکارین ملت خواه دناف همی ملتین جهانی ده تینا خلات کرن تنیل روژاوای کردستان و کردستان بگشتی خباتکار تینا ترور کرن یان جی بنچاف کرن شریوان جالیه رژیم و یادکین وان و دستهلاتدارین کردستان داگیر کرنه تی کرن به طایبت دماکو کسایتا که کرد پرور به کاریزمایاوی یا سرکردایتیه به او کس زو بنچاف ده به داکو کرد دوزا کردی بن آخ ببن لی دجمن کردان هنجیج ازمونان فیر نبونه جبرگو کرد چندی ستم و زور لسروان دیکرن او قاسی خاکا کردستانی خبات کارو میران ده خبات هر بر دوام ده 6 سال سر رواندنا سرکرده کرد خبات کار بهزاد دورسن اندام پولیت بروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و جالیه چکدارن پیده و در باس بون بیکو چارن ویساوی تنها دیار و روژا 24 مهدهان 2012 انگو وکی ایرو بری 6 سالان دمجمیر هفته ایواری دماکو سرکرده لهنگو کرد پرور بهزاد حسام دورسن اندام پولیت بروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لگوری کو همو زانیارین شاهد حال مالبات و سرکردایتیا پدکسی تکز دکن لگل جوان کرد نضال سلیم حوران با اتومبیلکا جورای تویتا پیک اب بنیاز بو بری خو بده هرما کردستانی با ارمانجا کو کارکی پارتی پیک بینه لسر خالکی دناورا گنده شکر خاچی و ملا مرزیده کو تنه 2 کیلومتران دوری سینوری روژاوا و باشوری کردستانیه او دور دوی دمیده و تانها جیر کنترولا چکدارین یپکی ین سر به پیده ویا جالیه چکدارین پیده و هاتا رواندن تانها جارن ویساوی پیشمرگه و لهنگی لگل حوران ندیاره. بهزاد دورسن کوره کانیا لهنگانا دیرکا روژاوای کردستانی آنگو دیرکا رنگین وکو کردین روژاوای کردستانی بناو دکن بهلوستین خواه ین خباتکاریه لسر ریبازا کردینیه ریبازا بارزانی نمر آواکری تیناس کرن کوج روژا روژ ده خباتا که تند و خوراگر راستقین کار دبر دوزا ملت خوی کرده دبر پرسگریکن ملت خوی نشتمانی ده بمیرانی دکر پشتفانکی بهیز بو جبو شورشا سوریه اجدس پیکا ویخستناوی و سرکردایتیا چالاکین ویخستنین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگل دورن پدکسه کریه سرباری خو پیشاندانین آشیانه گو لگل حوال و دوست و آلیگرین خو بریفت بر جبر هلوستن دورسن و کاریوی بهیز و خویانی لباجار دیرگیو در دوراوی باندورا گو دجواکا خوده دناف حوالین خوده دکر بریاوری رواندن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لدیرگی پارتیا هری بهیز و خودی جماور بو بو کلمک د چاوین دجمن کرد و کردستانی ده و شورشا سوریه اندام پولیت بروا پدکسه جالیه چکدارین پیده و د 24 ماه دهان ده ج سال 2012 هاتا رواندن بریا رواندن جی دو جاران سرکرده کرد هاتا شوپاندن و گف پیدانا بنچاف کرناوی هاتبو کرن درباره بنچاف کرنا ماموستا بهزاد دورسن کساتیاوی صدما ویکه نافع بیرو اندام پولیت بروا پدکسه رواندنا دورسن ترور کرنا شهید نصرالدین فشارن کوج علی رژیم اسد و دسلاتداریا پیده یا بوکالج رژیم همی کریارو سیاستن در حق پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به هوا گرید ده دبیجا هموجی پلان کریبون صدام وان لاواز کرنا پدکسه و سرکرده نوی ین خودی باندور بو د شورشا سوریه ده
ji berî wê jî piştî raperîna Qamişlo pîlan dijî pedekesê û serkirdeyên wê hatibû danîn ji aliyê rejimê ve lê bi destên PYD cîbcî kirin. باوەری ئەمەدا بنجاوکردنا مامۆستا بەهزاد دۆرسن پشتی لێکۆڵینێکە کوور هات و گەلێک سەردەمێژی هەبوون نەتەنێ هەڵوێستە مامۆستا بەهزاد دەربەری شێوڕەشا سووری کینا رێژیمێ لەسەر مامۆستا بەهزاد وەدگەرا چەند ساڵی بەرێ دەمەراپەرینە قامشۆدە ساڵە 2004 و هەلوێستە مامۆستا بەهزاد ژشاندێ رێژیمێرە ئێک و هاتی دەبەرە دێرەکەی و گەف لە کوردان خوارن دوێ دەمێدە مامۆستا بەهزاد هێشکەرە جوادێ دەجواردیاکە و کورد راپەرین دکن جبر مافی خوب جه بکن و کرد خودان مافن دلی اب مافی هناکی بجیب بین هگرنا ام جی راپەرین ناسکنین و ام گفه کو هلمه دخون بچاوی قبول نکن مامۆستا بەهزاد دۆرسن خودی کاریزمەیەک یا تایبەت بوو مرۆڤێکی خودیشان بوو هەموو پەسنێ کەسێن شۆڕشگر کەسایەتیاویدا هەبوون خودانێ بریارێ بوو نتەنێ لەسەر ئاستێری خستنا پارتی لە دێرەکێ سەرانسەری هەبوونا پارتی کوردستان ئاسووری دەخودین بریار بوو و تایبەتی لەسەر ئاستی سەرکردەیە پارتی تبلیغ و هەلوێستی وی جێرەزگرتنی بوون لەجەم هەمی پارتی سیاسی هەندێک ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردیدا و هەندێک ئۆپۆزیسیۆنە سووریدا وەها مامۆستا بەهزاد دۆرسن خودان تێکردیان خورد بوو بە هەبرێزێن خورد و جوانارە ئەو هەبرێزێن و هەیبی لەسەرەوە هەبوون ببن سەدەما سەرەکان دگەهۆرتن و سەرکەتنا شۆرەشێدا خەباتکار و سەرکردەیە کورد حەسەن ساڵح جگرێ سەکرەتێرێ پارتیایەکی تیا کورد لە سووریێ یê xwedî ezmûn di fişar û girtin û revandina ji aliyê PYD û rejima Sûriyê ve derbarê mamosta Behzad Dorsin got ku roja revandina Dorsin rojeke dilbikul û xemgîn e li ba miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê û revandina Dorsin ji aliyê PYD ve giryareke qirêj bû. Ti Sûdê mada doza Kurdî lê berûva jî wê yekê zirarê dike. Salih got jî em hemî li benda roja serbestberdana wî serkirdeyê li hengin. Ew hevalê xwe nêdal her du bin çavbûn li cîkî got bin çavdêriya hevalbendê PYD dibû. Ew karê qirêj ez bêjim destpêkek ne baş bû wextê duê demê de PYD êrişî ser ofîsê Partiyê Kurdistana Sûrî kirin duê demê de di bajarê Kobaniyê destpê kirin û taban va salê piştre li Cezîrê û Deverî de jî destpê kirin û ev miletê Kurd bûne sedema got koçber bê û neçar bê û jiyana wî tev de bibe Daristanî. Em dibêjin ev karê hayê xirab ti Sûdê nade pirsgirêka Kurdî û divê miletê Kurd şiyar bê li ber va pîlanê got dixwazin tinebûna wî bê li ser destê PYD em dibêjin civakan navdewletî û çi Kurdê paqij divê peydaranê bikin fişara bikin li ser vê partiyê got ji va karê xwe xirab dijî Kurdayetiyê vegerê vê herketê de ez bêjim em tev de benda wê roja got çareserîk bê ji masîrê rêzdar Behzad Dorsin. Endamê Komîteya Navendî û berpirsêrê xistina Domîziya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mihemed Emîn Abbas behsa kesayetiya hevalê rêk û xebata xwe Behzad Dorsin dike û dibêje Behzad bi kurdînî û şanaziya xwe ji rêbaza Barzanî û doza Kurdî re mêraniya xwe dihata naskirin û navdar bû û ji ber karîzmaya serkirde Behzad taybetmendiya kesayeta wî ya bihêz û rola aktîv ku di şoreşê de lêst miletê Kurd li dêrikê bi hemî ol û pêkhateyên xwe ve serbarî partî û kadrên pedekesê baweriya wan pir pê dihat herdem xwe didana dorê. Abbas got jî PYD berpirse ber revandina Behzad de û ji PYD xwest ku caran vîsa wî diyar bike wî serbest berde ji ber ku milet lê dêrikê û partiya Behzad malbata wî tev jî bi hewceyî behzadin. Rastî jî Behzad xortekî dema xwe de û doxtê xwe de miletê Kurd em hemû pê hacet bûn. Şoreşa Sûrî de jî yekî weke Behzad ji me re ji dewleta bû devera dêrikê de Behzad yek ji wa xortê yek ji wa kesê got xelkê xwe da dorê ji ber baweriya xelkê pê dihat. Devera dêrikê de hatibû naskirin. Ji Xresana, ji Ereba, ji Kurda, ji partî bane ne partî bane xwe dana dora Behzad ji ber got didîtin cihê baweriya xwe. Bi hemû rola xwe dirabû, hemû alî de. Aliya civakî de, aliya siyasî de, teamûla wî nav xelkê re gelek xweş bû. Xelkê xwe da dorê ji ber vê yekanî. Dijminê miletên Kurd,
خەلکین خراپ گوتن گۆ ئەڤ ڕەحنکات منطقا دێریکێ دەرکەتی ئەمێ وێ ڕەحنکێ ئەمێ تەفێنن بڕاستیژی وەختێک گۆ ئەو ناکرد ئەو مخەتەتی خۆی بخەباست ئەو تشتە خۆی بخەباست پێکانی ما قەناعات و باوەری هەبوون گۆ بەهزاد مابانە حتەوەکوونها ڕۆلا شۆڕەشە سووری دوێ منطقا مەدایان دوێ دەڤەرە مەدەیان حرەکە کوردی دوێ دەبەرێ دەبرکی نەڤیشکردی هەنیژبانش بەر ئەو و ڕەحمەتێ شەهید ئەبوو عەلا ڕۆلەکە گەلێک مهم دەڤەرە مەدە دەیزاندن دەهاتنە ناسکردنیژی ئەخلاص وەفاداریە خۆش مەدرسا بەرزانیە تێرە دەهاتنە ناسکردنیش وەفاداریە ئەخلاصە خۆ ش کوردایەتیێرە وش هەموو مڵەتی سووریش وڵاتی سووری بتمامیە خۆرە هەر دەربارەی ڕەواندنە سەرکردا بەهزاد دۆرسن و چارەنویساوی هەروەها حاجی کالۆ ئەندامی کۆمیتەیە ناڤەندیە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا دەربارەی ڕەواندنە بەرپرسێ رێخستنا دێرکێ بەهزاد دۆرسن گوت و دۆرسن کەسێکی مرۆڤە پەروەرێ کورد و کوردستانەیە خزمەتە دۆزاخوا پارتیاخوا تەفگەرا کوردی و هەمی ملەتێ لە دێرکێ و دەڤەرێن کوردی و سووریە دکرد وژبەرک و جهێ ڕێزگرتنێ بوو لە با هەمی پێکهاتەیەن دەڤەرێ هەردەم پرسگرێکێن دەڤەرێ پێد هاتن چارەسەرکردن کالۆ ڕەواندنە دۆرسان ji alê pêdê ve bi tundî şermezar kir û behsa kiryarên pêdê bi taybet terorkirina şehîd Nesredîn û revandina serkirdeyê pedekesê Behzad Dorsan û Abdirehman Apo kir û got ku pêdê bi van kiryaran xizmeta dijminê Kurdan dike herwiha daxwaza serbestberdana Dorsan hemî kadr û serkirdeyên pedekesê enekesê kir û soz û peymana pedekesê li berdewamiya xebatê de nû kir. Girtina Mamosta Behzad خسارێکی مەزن بی گەلۆ ئێ مامۆستا بەهزاد گرتی سەبەب چییە وش بەر چ بنچاوکردن گەلۆ فەیدەک لە دژمنەی کوردان مباشەر کردن و یانە بچ شێوەی هات گرتن و بەرێ ویدان کورد بلا توجارە ئەو پارتیە پەیەدێ ئەوێ خودیتن حکومدار دەسەڵاتدار نەبێژە مە نەدیتیە و یان عەلاقەی مەژێنینە ji ber her kes zane di wî çaxî de di neqeba شکر خاچو مەلە مەرزێ de tu dewriyatê rejêma Sûrî nebî tu dewriyatê tu rêxistinê tundûrew ji minteqa Kurdî de nebî ewa xwe kirin desthilatdar û ew berpirsin ber binçavkirina Mamosta Behzad de ji ber kîşpêşiya Mamosta Behzad hevalê me yî têkoşer û xebatker şehîd Nisredîn Birhîk jî hat şehîd kirin ew jî wa kesa dîsa berde ew berde mesûlanenin ev insanê ew şehîd kirin evê dî girtin îro Mamosta Abdirehman Apo serkirdayetî Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya zêdeyî salek û nîv îro nêv hefsê wa de sedem çi ye sebeb çi ye ji ber çi hûn kadrê Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya hûn binçav dikin yan hûn wat girin yan hûn wat şehîd dikin ev çi wat heye tê xizmeta dijminê Kurda tê yekrêziya Kurda ne bi vî rengî heye yekrêziya Kurda yan xizmeta Kurdayetiyê lazim e ew kesê xizmet û xebata Kurdayetiyê bike lazim e ew muezzez û mukerrem bin rex insanê Kurdperwer lêbelê ew siyaseta nerast ew siyaseta şewt ew siyaset xizmeta mafê miletê Kurd nake girtina Mamosta Behzad xesaretekî herî mezin bî ji ber Mamosta Behzad rolekî mezin seranserê Kurdistana Sûrî hebî seranserê Sûriya giştî de hebî Mamosta Behzad heta gelekî xelkê me yî parçên Kurdistanê jî gelekî keyfawaş mewaqif û rol û mêranî û mêrxasiya Mamosta Behzad re hatin em wekû Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya em soz û peyman didin em ê li ser rêbaza berzaniyê nemir bin û em ê kar û xebatê bikin û heta em bikarin yani va kesê ev kesê me ê hatî binçavkirin û anê hatî şehîdkirin jê yani em heyfa wa ji wa kesa rakin ji ber ew kesê kengê isbat bî kîne li ber sebeb şehîdbîna bavê Ela de yan girtina binçavkirina Mamosta Behzad Dorsan de û yan ev te'dayî û nexweşiya dêne serê kadrê Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya wê heyf ji wa were hilanîn lêbelê bila ew baş bizanin herkes bizanin ew partiya li ser rêbaza berzaniyê nemir ew partî tu cara kiçik nabe ew partî hindik nabe ew partî roj bi roj û roj bi roj û heyv heyv xurtir dibe rexmê nexweşî û xirabiyê anî serê miletê me li Kurdistana Sûrî de çi ji eskeriya neçar
چه ستاندنا پراج خلکی ما چه تعدایل سرمال و ملک املاک حوالی ما لیبلی بلا بزانن اف پارتی و خورد ببه و ام وکو پارتی که دیمقراطی باوریا ما دیمقراطیت تی باوریا ما صندوق هلبجارتنی تی او روجهات لازمه ام بکارن بویرو لا مزن و دورا خو بلهیزن او ملت کردستان سوری ده رجا مزن باوریا و هاتنه فرشکرین بری بازا برزانی نمر و ببینن سروری بازا ها و ام جی وکو سرکردایتی پارتی دیمقراطی کردستان سوریا ام سوزو پیمان ددن امیل سروری بازا هبن حتی روجک شعمری مها هر درباره رواندنا سرکرده بهزاد دورسن پشتی رواندنا بهزاد پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ل 26 ماه دهان 2012 ده د داخویانیه کې ده کریارن پیدی و رواندنا سرکرده خو به توندی شرمزار کر گوت کو د سلطداریا او لهیل دفری و یپکی او برپرسن د بر و کریاره ده و داخوازا سربسبردانا دورسن چالکوان کرد نضال با اوای کی بلسکر لی پیدی و رژیم تو برسوین فرمی و انجام تانهانه دانه هروها دوی دمه ده هر یک جری خسنین پدکسی لی باجار قامشلو ولات هولندا کمیته روشنبیری و راگاندنه لگرکلگه رخصتنا سوید اوفیسا راگاندنه یا رخصتنا شامی رخصتنا سویسرا رخصتنا آلمانیا رخصتنا هولیری ین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا انجمن خواجهی انکسل درکه هفریزا آزادن آلیان و تفگرا جوانن کرد تواهیا وان داخویانی بلاف کرن و رواندنا خباتکار کرد بهزاد دورسن شرمزار کرن تاوی کو رکفتنن هولیر یک و دو رکفتنا دهو که بسر پرشتیا سروک مسعود بارزانی دنافبرا انجمن انشتمانیا کردی لسوریه انکسی پیده ده هاتن انجامدان تاوی کو هرتنن هاتن کرن جو 2012 و تانها وشکستنن پیده به دست آنین به تایبت لعفنی و رادس کرنا پرانیا دورن جر کنترولا ویده جر جمع اسدره کنها تنه وکو شروفکار و چافدر دیبیجن بناو مایه و بانگین ولات پاریزان جبونی زیگبونک کردی ده تفگره کردی ده لی تو انجامین برچاف درباره چارن ویسا خباتکار کرد بهزاد دورسن خویانه بون چارن ویس تانها نهات یخویانی و پیده یک گاوه دریا یک ریزیا مالا کردی ده ناویدیا و هنجی پیده د سیاستا رواندن بنچافکرنا خباتکارو چالکوانین کرده تا ایرو بردوامه بسادان ج خباتکارو سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و انجمن انشتمانیا کردیل سوریه جهمی دورو باجارین کردستان سوریه د زندانین پیده ده بنچاف کرینه خدمت و سیاست و جیبجی کرنا برجواندین رژیم اسد لسر کردان ج عالیه پیده و ج دسپیکا شورشا سوریه و تا ایرو هین بردوامه و کریارو انجامین کو رژیم دخواست به کردان بکه د 100 سالی ده نکاری بو وکو پیده بسر کردان کر د 7 سالین بوری ده بکه جستمو دکتاتوریتی وکو پرانیا ولاتین کردستان سوریه تفگرا کردیا سیاسی دبیجه سرکرده کرد بهزاد حسام دورسن خوندنا خویا سرطایی و آمادایی لی باجار دیرگه کر دو سال 1982 ده باورنامه آساناوندی بش زانسته به دستفعانی خوندنا خواه لکولیج آماده کرنا ماموستیان پشترا باورنامه مافی فرکرنا آستا سرطایی ورگرد د سال 1984 ده بردوام کرد تا کو اجازه لیسانس لکولیجا پرورده جزانکویا فراتی به دست آنی سرکرده کرد بهزاد دورسن سال 1980 تولی رفین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بویا گودوی دمه ده به ناو پارتیا دموکراتا کردی لسوریه الپارتی ده هاتناس کرن و کار در خستنا خوندوانان لیدریکه و پشتر الحسکه کر دناوا دستین پارتی ده پله پله جه دسته خواجهی دسته شاه تا کمیته حریمی به سرکتو به دست آنی دو کنگره دهان ده یه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه که دو سال 2007 ده هاتال درخستن وکو اندام کمیته ناوندی پشترج پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را هاتا هلبجارتن دو کنگره نشتمانی کردی ده که 26 ماه دهان 2011 ده هاتال درخستن باشداری وکو نونر پدکسی کر پشتره وکو اندام دسته جبجی کار یا انگسی برپرسی دورا دیر که بو جعالی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و برپرسی رخصنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لحریما کردستانی بو اروها برپرسی انجمن خواجهی یا انجمن انشتمانیا کردی لیدر که بو سرکرده کرد بهزاد حسام دورسن جدایک بوی باجاری دیر که دسیه ماه 11 1963 ده جدایک بوی خودی خیزانه باوی 4 زاروک 5 برایانه علی عمر بله تماشاوان هجاب وی آوایم گشتن داویا بولتن اوخا دوباره سرنوچه
جاندک ji Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê beşdarî di bîranîna yekem ya koça dawîkirina Sekreterê Partiya Demokrata Kurdistanê Alî Abdullah kirin. 6 sal serrevandina serkirdeyê Kurd xebatkar Behzad Dursun endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye derbas dibe û tanha çarenivîsa wî nediyar e. Di daxuyaniyekê de Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriyê girtina rojnamevan û peyamnêrê dezgeha Arkê Ehmed Sofî ji aliyê çekdarên PYD ve şermezar kir û daxwaza serbestberdana wî kir. Duh serokê hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê seredana Efrîna Rojavayê Kurdistanê kir û li gel serokên encûmenên xwecihî civiya. Biryara îro dîmîstora seredana Şamê bike û li gel berpirsên rejîma Esed bicive. Her şad û bextewar bin.